Nera malakan yam biya kamal ka Nur online TV channel ke jan gwasa me ban mishalat kirma yadit ke kwi gan ke bana jellin ke jalera me kirma yadit corruption che jalat shagat ke chaga kwanya la kwar bana ke kulalin ke jan lera me gorno jin biler me bi nyo anatan ko kien ko de ne diala ngaja manan le roda na me breaking news ke kwi kirma yadit betur nga baga nyo yakel kirma yadit no kenyam gade jana na me gade okay te gade do dien teten bad ba nywang ne jan gad na mag yakel ko biya te ngin morong garam do dien jana ne okay ba janong yaba no ko goano bianen baro ja cha tur nga jaga nong ye so garam do dien jana okay gad ke na me gade okay na me gade kan tiken ke shoot goal okay shoot ken tin cha kam ke gwandien no kan shoot ken ton baga nyo kel ge ba ke jan leram okay murai kon ke kwide en kirma yadit jan te ke jo me chalat gwasame jo mo jan jo danan ku kol no gwasame na me a Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Directorate General of Protocols and Public Relations. Name appointment and promotion of new ambassador in the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. Kan shoti ane na wan kelong ban man lat kono gwada me chane ne kane diala ti tin cha kwany eno te bana kulura ke kwidi antene kane te wala drar shikan la rewi ka South Sudan kane de la foreign ministry ne ti did along okay kwana problem kwana nen go kirma yadit jagat ka dangro cha ka kwany okay raina mguye na ramme jende ku don wandien no de konen number 34 kana number 39 name ambassador Mayar Selva Kir mimo jen garame gartoro men no jen chalka mo Mayar Selva Kir no ko bigna ko confuse ke confusion ani ken no chimnen yana magwado me te go michigan confusion ken no ko cha ngaje no ka gad ka dangro tin koni akwan la ambassador cha garame ne okay garame chala Mayar garame chikonenen garame poinde na mene jen chalke tik Selva Kir Mayadit chanen gwadam sik Selva Kir Mayadit garame chale Mayar Selva Kir alo chaga dak ken che gar ya jak wirar alo bikan wi ambassador ana mugine gudene gujidi en mishit kana me mukwar ma jaga gat ke jaga widodien ngugine ka future dung South Sudan ke ta danan de wida ta kaja na me a pure corruption and murai kon la talk na me shi ngade shi chong kirma yadin mi da kadial shama wich ka sham gat ke let de jek ne de kon la je wich tilla civilian ke citizen re wich ko gada ko jaga jakrar mutedi na mon da ga jagala ambassador widodien kane ko ken content tel sheman ken go kuma special ne content dong tigwane ken chika kwar sham kan yo gwada mo ka sham kan yo kuyedo diene me mutedi milet kirma yadi dem no garame shali ga long mayar wajane good leader no misha gore janken e jen jakete achang yan point ba lo achang good leader sha de jagrar men garame sha de jagrar bo no na me tactic ngai yana no kirma yadit very soon be jen wi kwam je mangai kondiale so jen me jaga gat ke tin gujen urunde kare de kan je ko sticker wi ke juba badi je be kula laten jen after that she gare chi jen chengle wi le lo ryok cha gare ya bele jek so jen plan dan de tin no mo ya ngaje na me kor me be changte mele lo to ga je ba cha gare cha bele jek ko kan gare ke tin di dangro so chagale lo buko tarar na me plan ngaje je pure plan so yene ko lan wer be ngaje no kirma yadit che plan me che jelat ko bagat ke baga nang win ko ken winerar la ambassador Mayar Selva Kir kana ngaje wuje nang iten kana le chale je grade 3 ambassador tik Selva Kir yadit bo we nang iten chale je grade 3
tele win mishala do wogaten kan ke mention kan weekend mishagon mention dong de ko ngaje no garam cha jago jame garam cha jago jame do no name a plan chemen chalari no won biya ngaje no kirmiyadi a plan ke je ko chigat ke tere bu ken je changlel wi changlel yele nyot bane right now tele le rek so jo me jo mo goro de yana ngach agatin kon lat korodien tik Salva Kiir mayadit cha kwen la ambassador wude me chal ke mayar Salva Kiir cha kwen la ambassador so ajen nana tuok ani goro jen wo biya je nywakane de ko ken ajen nana le ro de me an ban nyo jomru den betamal